Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't day ta alending. Ay nawa, bigbigatan na napudot ti ulong, bakit? Ay, masurunak nga rod. Tadimat makaururay dagita at tao. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Kung nagtumot ngamin kan ka nga isardeng mo ti umutang itilinding, ngam nagtangkan ti ulong. Kanya nga ita, sikat ag problema. No awan mat laang tinasayat nga ibagam, agtal nakalatan ni friend. Nayunam laang mat ti sakit ti ulok iti kastang aramidam. Nasakit ti ulong tapod no ti bagbagak. Agsardeng kanun, no? Di mo ti mabagbaga na talaga. Ay nawang, laptop mo't tinakaparabaw iti lamisaan nyo, Mari Janet. Ay regalo ti kabsat ko nga agtrab-trabaho ija abroad, Maritesi. Sapay kasla kabarbaro, Mare. Wan, brand nyo, Mari. Idi pa'y napalabas atawan nga impaw itda. Ngam, awan matunay ti pangus-usarak. Pagbuyak lagan o kasta maumak iti TV, Mare. No maisaldak da ito laptop. Sigurado adakkel to ti kasukat na. Ay, nawaw. Thank you, Lord. Adan ti solusyon ti parikot ko. Huy, Mare. Napaulimak kabatan. Ay, iko, Mare. Kastoy ngamin. Kasapulan ni Mary nga anak mo iti bunyag ti laptop. No, okay lang kan ka, Mare. Mabalin ka di abuluden na pailang ti laptop mo. Ay, nawaw. Day tala ang gayam, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day ta abanag. Alaam to inton madamdama, Mare. Naimbagla nga da usaran ti anak ko iti bunyag. Ay, nagyang manaklaunay, Mare Janet. Bayam, isublik tumula adagos kan ka. Ne, anya ti birbiro kam, nanang. Itay payapag na kayo apag na. Ay, jak mo't makita ti laptop mo, Janet, anak ka. Indulin mo ka, day. Kaya't ko kumati agbuya, anak ka. Impabulot ko pa ilang ka ni Maritesi, nanang. Ha? Kasapulan ka nung amin ni Mary ti laptop. Iso nga, impabulot ko pa ilang, nanang. Sino amere? Ti anak ngay ni Maritesi nga anak ko iti bunyag, nanang. Nalipatan nyo ka din? Ay, wangag pa siya. Nalipatak mo ni Mary. Ay, kano nga isublida ti laptop, anak ka. Diyak pa'y sigurado no kaano, nanang. Ngam anusan tayo nga orayan. Agbuya kayo pa'y laang iti TV, nanang. Ay, katwanan anak ka. Tinapatag ka tadaliw-liwak. Umuna kayo nga rodan iti sala, ta sumarunuak, nanang. Agtimplak lang iti kapek. Sa dinutin na nga lami ti laptop, bakit? Hep. Di mo kutkut yan day tayo, friend. Ay nawa, di mo ibaga... Saan ko at tinakaw day ta? Unaan kan. Tunggal at da makitam nga yawid ko, panunutam adagos at tinakaw ko. Apayan anwam day ta laptop, kun asinot akin kukwa? Basta at da pang usarak. Di mon saludsudan no asino takin kukwa. Awanan ti bibiyang mo no may papan iti day tabanag, friend. Na, agsalsalud sudak laeng. Agunget kan, apay dakas ti agsaludsud ita apanawan? Unan! Impadulin lang ti kumarek day ta laptop. Dagulit kalaunay mo't, friend. Alan abon, isaldak pa'y laang kan kaday ito alaptang. Ano ako madayta? Ay na, maasyan ka kadikanyak, bon. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Ay nawaw, nagkulit ka kaya. Mamin ano nga
may bagakan ka nga awan ti pangusarak iti laptop. Uray 10,000 laang ano isubak la. Saan asin sinanday to a laptop? Nagapupay da ito iti abroad. Oh, kita, Ay. kabarbaro pay laang ni, oh. Oo nga. Oh, saan ka alugin no kwa? Mabalin a pagbuyaam no kayat mo. Saan abale? Taad damat wifi mo. Sige. Thank you Wen, di ka madanagan. Isublik tumula dagos kan ka. Sure ka Tanusan, ilakok da ito Wen ka di bakla. Danag mun aya. Ikan naklaang iti dua alawas, bon. Kumusta nga iti laptop a binulod mo kanyak, Marites eh? Mayat mo't mara iso ti usaran ni Mary ita. Nasayat nga rod ano kasta, Mare. Kasta unay tiragsak na Mary Janet. Basta aywanam lakit di Mare. Isubli yun to, intunsan na nakasapulan. Wen mare, siyak to ti umay mangisublikan ka no kwa. Agyaman naklaunay, Marites eh. Ay, umunag ka, tagmerienda tapay. Ay, wen man mare, tane. Talaga mabisbisina. Kumusta ti say? Nabayadam ti utang mo ni Tilinding. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Nangalami ti pinagbayad mo. Ay nawaw, siyempre, nagdiskitarak mo ta. Ay, sigurado masaan nga illegal day ta diskarte. Punay kan, Efren. Talaga ka di nga awan pa nagtalok mo kanyak, Sardengam nga minin ti umutang itilinding. Sayangam la ti kwarta. No sa anak nga umutang, at dangarod ka nun tayo. Ni, di kag sawi ti kasta. Uray saan ka nga umutang, mangantay la tamay. Kabalak mo't abyagan ti pamilya kay. Diyak lang amin mawatan no apay nga umutang ka pailaan. Siyempre, kasapulak matagpapintas. Narigatan, Efren. Amangan no isukatnak iti sabali, no saan ko nga iwanan ti bagik. Oh, kita ang tikodil ko, napudawan, saan ka de? Diyak amukan ka. At 20 kwarta daw dawata, manak ko. At damat ang tintad ni Nanang Tatang. Ay nawaw. Itamang penginik kan nakatiinam? Sa nga ribo tintad na, Tatang. Sa nga ribo? Oo, Tatang. Ay, talaga sa balin tagparparik na kanya ka. Ha? Anyat kayat mo asawan, Tatang? Ay, nas ka na pala iwan ta ni nanang mo. Ang mga daman ng kalukwan nga aramiden na. Pangalan na ko may tikwarta nga itid na ka. Kano di na pa'y kaya timakitang dan. Kasla na unag ti pampanunutam, Janet, anak ka. Ay, wan nga rod, Nanang. Mas daawak laeng. Ay, niya ti pakasdaawa, manak ka. Makabulan ng tinapalabas sipod binulod ni Marites iti laptop ko. Makabulan na mutta, nasaan nga imimay dito'y balay. Amang nubi sila ang anak ka. Nga ta? Wun siguro Aday humati ayanda, tapno mapan mo kumaida pa kumustaan. Madanaganak nga rod, Nanang. Di na mutan isubli ti laptop a binulod na. Ay, ano sam ti agura yan ako. Amang us-usaran pa'y laang ni Mere. Ay, awan matkit di Amang ano adda pa'y pangususaran ni Mary. Iso asaan pa'y nga insubli ni Marites si kanya. Wun no saan, urayom ni Mere. Sigurado lumabas dito'y paraangan no agawin. Sa ludsudom tukon kwa na ti laptop mo, anak ka. Kumusta nga manang Tesi? Makabulanan. Di mo matlasakaan ng tilaptap. Makauray ka di bakla. Saan pa'y na-approvean ti loan ko iti lending? Ay nawaw! Nukusta? Pagurahin nakpay gayam? Anya nga roden nga iti maramida, no talaga nga awan kwarta. Oh, kita am ti bulsa ko. Awan apulos tinagyan na. Ti wallet ko. Barya mo lang ti kagana. Sana mabalin. Titulagan ka tulagan. Agbayad ka kit din. Ay na, kita ang bon, tapno mapnak ka. Ay na,
Saan ka makawawat? Saan pa'y na-approvean tilon ko kula lang arudan? Ay, di ta ka manlangan. Nagrigat ka kat akasarsarita. Kasta gayam, ah? Saan gayam ang approval? Naimbaglaangan ta na tiyambaan ka alimbabas, Mary. Ha? Ada ka di bagam, ninang? Salud-sudak laang, no us-usarampay laang ti laptop ko, Mary Basang. Laptop? Ay, nawaw. Siyak tinagbulodan ni nanang mo iti laptop nga us-usaram basang. Ha? Awan mo ti usar ka laptop, ninang. Kan maysa, saan kami pa'y matngag kasapulan iti laptop? Anya? Pudno ti bagbagak, ninang. No kasta nga rod. Sa dino tinangipanan ni Marites iti laptop ko binulod na. Ay, jak amo Ngam salud-sulit to kanina nga paman na makaawidak. Basta ti masiguradok, awan ti laptop mo kanyak, ninang. Agar aramid kayo matitiparikot, nanang. Ay, nawaw. Anya timbaga ni ninang mo a Janet kan ka, Mary. Saan ka maawatan? Sinaludsod nak, no usarak pa'y laang ti laptop binulod mo kano. Anya nga'y tinsungbat mo? Imbagak tipod no, nanang. Awan mati laptop na kanyak. Anya? Imbagam ko mga us-usarumpay laang Tapagulbudin nakpay, nanang. Ay, di mo matammo ti agdiskarte si ka, Mary. Napudno nga dating pabulod ni Ninang Janet a laptop kada kayo. Sa dino tinangyapanan niyo, nanang. Ibaga kung tipod no kan ka, Dagiti kwarta aginas gastos mo, kat salda ti laptop ni ninang mo. Anya? Anya kay lakit din, nanang? Siyak pa yung timabain ka ni Ninang iti kasta nga raramida niyo. Sigurado ang makaungat ni tatang lumaamuan na tinaramid niyo. Ay na, talaga pumudot ti ulok iti daychay Marites si nanang. Kanyat napasama kaya, Janet, anak ko. Nakasaritak ni Mary itay, kat ti kinunana, saan na kanu nga us-usaran ti laptop ko? Ay, nawaw. No saan nga isaw? Sino nga raw? Pangusaran ko maniti, sino bilang? Ay, day tati santay nga mo, nanang. Awagam kit diti kumaray, anak ko. Amangan do sa dinumutan tinangipanan na. Day tangarod ti parikot, nanang. Saan na asungsung-batan ti awag ko? Sapay adayo ti ayanda. Masapul nga tricycle ka. Mapanak inton bigat iti ayanda, nanang. Agsaga na day jatesi. Sana siyak tiluk-luk ko na. Ay, nawaw. Apay. Laptop ko matoy in-post ni Bonnie ti Facebook. Ay, kita mananakaw. Day ni nanang for sale ka no. Anya, ilakla ko ni Bunti laptop mau, anak ko. Hello, Bon. Jak mawatan ti chat mo kanyak, manang Janet. Laptop ko ti in-post mo iti Facebook. Bon ading ko. Laptop mo? Kat na insalta ni manang Tesi kanyak. No kasta, insalda na gayam kan kati binulod na laptop ko. Di ko naga kanya katus-usaran ka nun ni Mary. Ay, talaga kami dal dya tao Nasyanakan ko na Gabot ako na nakasapulan na ti kwarta. Ay, inulbudan na magayon. Ay na, uray siyak, Bon. Talagang kayam amang lukloko day jay Maritesi. Ay, mapantanto itayan dahin ton bigat manang. Ay, nas kang agsungkot dal dya tao Wan, nasaysaya at no anusan tatimapan iti ayanda. Tadi na ba't sungbatan dagiti awag. Dagasan nakto dito'y balay, Wan. Pasensya ko yun, Mari Janet. Bon, diyak ka mo kasta tinaramid ti asawak. Okay lang manong friend. Awan mo't basol mo. Nakita ngagpaiso ti inyawid na laptop. Ngam ti ko na kanya. Impadulin lang ti kumari na.
Ay na, talaga nga ulbod ni Maritesi. Wala ron. Nagturag na umutang. Kat awan magpangalana iti pagbayad na. Agraman laptop abinulod na. Naisaldanan. Kastamad lang ti kunak. Umanay mo't ti suswildo kapag biyagan mi. Ang sana kontento, ta umutang pailaang. Ay, siyak pa yan ti mabain. Saan na bale? Datayo lang, magtimakaam mo may papaniti da ito'y abanag, pare. Naimbag ta nagawid kan. Di nakmanen sermonan, tanabamban nugak, Efren. Saan ka sermonan? Tadadamari Janet kan bon iti kusina. Anya? Kaya't da ka kano kasarita. Ay nawaw, imbagam kumaa sa anak nga agawin. Ay di ka agararamid. Ingka kat agpulusan ta sang wamida. Kano nakita da kan? Ah? Ay mabagtita ka talagan. Sika mo lang nagaramid iti parikot mo. Idi pa'y abalbalakadan ka. Manyat inaramid mo. Nagpatangkan ka. Bon, Mari Janet. Imay kami, takayat da ka makasarita, Maritesi. No di mo kaya't nga agreklamo kami di barangay hall. Bayadam tirumbang abayadam. Ken isublim tirumbang nga isublim. Nalabas ka, Mari. Inulbudan na kami. Ay na, Mari. Ikan na kumaiti panawin, tapno maurnos ko ti amin. Dasyan kami kan ka, Mari. Ngam, anya tinaramid mo. Ay na, nagturad ka ki di Ikanak iti do alawas, Bon. Bayadak ti utang ko ken ka. Tapno maisublik meten kini Mari Janet ti laptop na abinulod ko. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta. Iso ana aramid ko ti kasta. Siguradom laang, Maritesi. Dua alawas laang ti itadmikan ka. Kat no di mo maaramid, ammomon na niya ti aramidan mikan ni Bon. Ireklamo na kayo di barangay hall. Grabe ka. Bulod mo lang ngamin. Sana dahi ta isaldam kit din. Kat di mo matkukwa. Gusto ni Bon, Maritesi. Illegal ti kasta nga aramid, Mare. Ay nawaw! No kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan kat nga agisalda ka, iti saan mo mat akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't day ta alending. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulong, bakit? Ay, masurunak nga rod. Tadimat makaururay dagita at tao. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Kung naktumod ngamin kan ka nga isardeng mo ti umutang itilinding, ngam nagtangkan ti ulong. Kanya nga ita, sikat ag problema. No awan mat laang tinasayat nga ibagam, agtal nakalatan ni friend. Nayunam laang mat ti sakit ti ulok iti kastang aramidam. Nasakit ti ulong tapod no ti bagbagak. Agsardang kanun, no? Di mo ti mabagbaga na talaga. Ay nawaw. Laptop mat tinakaparabaw iti lamisaan niyo, Mari Janet.
Ay, regalo ti kabsat ko nga agtrab-trabaho ija abroad, Maritesi. Sapay kasla ka barbaro, Mare. Wan, brand nyo, Mari. Idi pa'y napalabas atawan nga impaw itda. Ngam, awan matunay ti pangus-usarak. Pagbuyak lagan, o kasta maumak iti TV, Mare. No maisaldak daytoy alaptap. Sigurado adakkel to ti kasukat na. Ay, nawaw. Thank you, Lord. Addan ti solusyon ti parikot ko. Huy, Mare. Napauli magkamatan. Ay, iko, Mare. Kastoy ngamin. Kasapulan ni Mary nga anak mo iti bunyag ti laptop. No, okay lang kan ka, Mare. Mabalin ka di abuluden na pailang ti laptop mo. Ay, nawaw. Day tala ang gayam, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day ta abanag. Alaam to inton madamdama, Mare. Naimbagla nga da usaran ti anak ko iti bunyag. Ay, nagyaman na klaunay, Mare Janet. Bayam, isublik tumula adagos kan ka. Ne, anya ti birbiro kam, nanang. Itay payapag na kayo apag na. Ay, jakmut makita ti laptop mo, Janet, anak ka. Indulin mo ka, day. Kaya't ko kumati agbuya, anak ka. Impabulot ko pailang ka ni Maritesi, nanang. Ha? Kasapulan ka nung amin ni Mary ti laptop. Iso nga impabulot ko pailang, nanang. Sino amere? Ti anak ngay ni Maritesi nga anak ko iti bunyag, nanang. Nalipatan nyo ka din? Ay, ngagpay siya. Nalipatak mo ni Mary. Ay, kano nga isublida ti laptop, anak ka. Diyak pa'y sigurado no kaano, nanang. Ngam anusan tayo nga orayan. Agbuya kayo pailaang iti TV, nanang. Ay, katwanan na, anak ka. Tinapatag ka tadaliw-liwak. Umuna kayo nga rudan iti sala, ta sumarunuak, nanang. Agtimplak lang iti kapek. Sa dino tinangalami ti laptop, bakit? Hep, 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 hep. Di mo kutkut yan day tayo, friend. Ay naman. Di mo ibaga... Saan ko at tinakaw day ta? Unaan kan. Tunggal adda makitam nga yawid ko. Panunutam adagos at tinakaw ko. Apayan anwam day ta laptop. Kun asinot akin kukwa? Basta adda pang usarak. Di mon saludsudan no asino takin kukwa. Awanan ti bibiyang mo no may papan iti day tabanag, friend. Na, agsalsalud sudak laeng. Agungot kan? Apay, dakas ti agsaludsud ita apanawan? Unan! Impadulin lang ti kumarek day talaptap. Dagulit kalaunay mo't friend. Alan abon, isaldak pa'y laang kan ka day ti alaptap. Ano ako madayta? Ay na, maasyan ka kadi kanyak, bon. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Ay nawaw, nagkulit ka kaya. Mamin, ano nga ibagakan ka nga awan ti pangusarak iti laptop? Uray 10,000 laang ano isubak la. Saan asinsinan da ito alaptap? Nagapupay da ito iti abroad. Oh, kita, Ay. kabarbaro pay laang ni, oh. Oo nga. Oh, saan ka alugi no kwa? Mabalin a pagbuyaam no kayat mo. Saan abale? Taad damat wifi mo. Sige. Thank you Wen, di ka madanagan. Isublik tumula dagos kan ka. Sure ka Tanusan, ilakok da ito Wen ka di bakla. Danag mun aya. Ikan naklaang iti dua alawas, bon. Kumusta nga iti laptop a binulod mo kanyak, Maritesi? Mayat mo't mara iso ti usaran ni Mary ita. Nasayat nga rod ano kasta, Mare. Kasta unay tiragsak na Mari Janet. Basta aywanam lakit di, Mare. Isubli yun to, intunsan na nakasapulan. Wen Mare, siyak to ti umay mangisublikan ka no kwa. Agyaman naklaunay, Maritesi. Ay, umunag ka, tagmerienda tapay. Ay, wen man Mare, tane. Talaga mabisbisina. Kumusta, Tise?
Nabayadam ti utang mo ni Tilinding. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Ah, nangalami ti pinagbayad mo. Ay nawaw, siyempre, nagdiskitarak mo ta. Ay, sigurado masaan nga illegal day ta diskarte. Punay kan, Efren. Talaga ka ding awan pa nagtalok mo kanyak, Sardengam nga minin ti umutang itilinding. Sayangam la ti kwarta. No sa anak nga umutang, at dangarod ka nun tayo. Ni, di kag sawi ti kasta. Uray saan ka nga umutang, mangantay latamay. Kabalak mo't abyagan ti pamilya kay. Diyak lang amin mawatan no apay nga umutang kapaylaan. Siyempre, kasapulak matagpapintas. Narigatan, Efren. Amangan no isukat nak iti sabali, no saan ko nga iwanan ti bagik. O, kita ang tikodil ko, napudawan, saan ka de? Diyak amukang ka. At 20 kwarta daw dawata, manak ko. At damat ang tintad ni nanang tatang. Ay nawaw. Itaman pa nga inikan nakatiinam. Sa nga ribo tintad na tatang. Sa nga ribo? Uwan tatang. Ay, talaga sa balin tagparparik na kanya ka. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ay, nas ka na pala iwan ta ni nanang mo. Ang mga nodaman ng kalukwan nga aramidin na. Pangalan na ko may tikwarta nga itid na ka. Kano di na pa'y kaya ti makitang dan. Kasla na unag ti pampanunutam, dyan ay tanakaw. Ay, wan nga rod nanang. Mas daawak laeng. Ay, niya ti pakasdaawa, manakaw. Makabulan ng tinapalabas sipod binulod ni Marites si tilaptap ko. Makabulan na mutta, nasaan nga imim may dito'y balay. Ang mga nubi sila ang anakaw. Nga ta? Wun siguro Aday umati ayanda, tapno mapan mo kumaida pa kumustaan. Madanaganak nga rod nanang. Di na mutan isubli tilaptap a binulod na. Ay, ano sam ti agura yan ako. Ang mga nuus-usaran pa'y laang ni Mere. Ay, awan matkit di Ang mga noadda pa'y pangususaran ni Mary. Isuasaan pa'y nga insubli ni Marites si kanyak. Wun no saan, urayam ni Mere. Sigurado lumabas dito'y paraangan no agawin. Sa ludsudom tukon kwa na tilaptap mau anak kau. Kumusta nga, manang Tessie? Makabulanan. Di mo matlasakaan ng tilaptap. Makauray ka di bakla. Saan pa'y anaaproban ti loan ko iti lending? Ay, nawaw! Nukusta? Pagurahin nak pa'y gayam? Anya nga ruden nga iti maramida, no talaga nga awan kwarta. O, kita am ti bulsa ko. Awan apulos tinagyan na. Ti wallet ko. Barya mo lang ti kagana. Sana mabalin. Titulagan ka tulagan. Agbayad ka kit din. Ay na, kita ang bon, tapno mapnak ka. Ay na, saan ka makawawat? Saan pa'y ana-aproban tilon ko kula lang aruden? Ay, di ta ka man langan. Nagrigat ka kat akasarsarita. Kasta gayam, Saan gayam ang aproban? Naimbaglaangan ta na tiyambaan ka alimbabas, Mary. Ha? Ada ka di bagam, ninang? Salud-sudak laang, no us-usarampay laang tilaptap ko, Mary Basang. Laptop? Ay, nawaw. Siyak tinagbulodan ni nanang mo itilaptap nga us-usaram basang. Ha? Awan mo ti us-usar ka laptop, ninang. Kan may saan kami pa'y matngag kasapulan itilaptap? Anya? Pudno ti bagbagak, ninang. No kasta nga rod. Sa dino tinangipanan ni Marites si itilaptap ko binulod na. Ay, jak amo ngam salud-sulit to kanina nga pama na makaawidak. Basta ti masiguradok, awan ti laptop mo kanyak, ninang. Agar aramid kayo matitiparikot, nanang. Ay nawaw, anya timbagan ni ninang mo a Janet kan ka, Mary. Saan ka maawatan?
Sinaludsod nak no usarak pay lang ti laptop a binulod mo kano. Anya ngay tinsungbat mo? Imbagak tipod no nanang. Awan mati laptop na kanyak. Anya, imbagam ko mga us-usarumpay laeng Tapagulbudon nakpay nanang. Ay, di mo matam mo ti agdiskarte si ka, Mary. Napudno nga dating pabulod ni Ninang Janet a laptop kada kayo. Sa din no tinangyapanan niyo nanang. Ibaga kung tipudnukan ka, dagiti kwarta aginas gastos mo, kat salda ti laptop ni ninang mo. Anya? Anya kay lakit din nanang? Siyak pa yung timabain ka ni Ninang iti kasta nga raramida niyo. Sigurado ang makaungat ni tatang lumaamuan na tinaramid niyo. Ay na, talaga pumudot ti ulok iti daychay amari tesi nanang. Anyat napasama kaya, Janet, anak ko. Nakasaritak ni Mary itay, kati kinunana, saan na kanu nga usaran ti laptop ko? Ay, nawaw. No saan nga isaw? Sino nga raw? Pangusaran ko maniti, sino bilang? Ay, day tati santay nga mo nanang. Awagam kit diti kumarim, anak ko. Amangan no sa dinumutang tinangipanan na. Day tangarod ti parikot nanang. Saan na asungsungbatan ti awag ko? Sapay adayo ti ayanda. Masapul nga tricycle ka. Mapanak inton bigat iti ayanda nanang. Agsaga na day tesi. Sana siyak tilukluk ko na. Ay, nawaw. Apay. Laptop ko matoy in-post ni Bonnie ti Facebook. Ay, kita mananakaw. Day ni nanang for sale ka no. Anya, ilakla ko ni Bunti laptop mo, anak ko. Hello, Bon. Jak mawatan ti chat mo kanyak, manang Janet. Laptop ko ti in-post mo iti Facebook. Bon ading ko. Laptop mo? Kat mo insalda ni manang Tesi kanyak. No kasta, insalda na gayam kan kati binulod na a laptop ko. Di ko na kanya katususaran ka no ni Mary. Ay, talaga may dal dya tao. Nasyanakan ko na Gaputa ko na nakasapulan na ti kwarta. Ay, inulbudan na magayam. Ay na, uray siyak, Bon. Talagang kayam amang lukloko day jay amari tesi. Ay, mapantanto itayan dahin ton bigat manang. Ay, nas ka ngagsungbat dal dya tao Wan, nasaysaya at no anusan tatimapan iti ayanda. Tadi na matsungbatan dagiti awag. Dagasan nakto dito'y balay, Wan. Pasensya ko yun, Mari Janet. Bon, diyak ka mo kasta tinaramid ti asawak. Okay lang manang Efren. Awan mo't basol mo. Nakita k nagpaiso ti inyawid na laptop. Ngam ti kuna na kanya, impadulin lang ti kumari na. Ay na, talaga nga ulbod ni Mari Tesi. Wala ron. Nagturag na umutang. Kat awan mo pangalana iti pagbayad na. Agraman laptop abinulod na. Naisaldanan. Kastamad lang ti kunak. Umanay mo't ti suswildo kapag biyagan mi. Ngam sana kontento, ta umutang pailaang. Ay, siyak pa yan ti mabain. Saan na bale? Datayo lang, mati makaam mo may papaniti da ito'y abanag, pare. Naimbag ta nagawid kan. Dinakmanan sermonan, tanabamban nugak, Efren. Saan ka sermonan? Tadadamari Janet kan bon iti kusina. Anya, Kaya't da ka kano kasarita. ay nawaw. Imbagam kumaas sa anak nga agawin. Ay di ka gararamid. Ingka kat agpulusan ta sang wamida. Kano nakita da kan? Ay na. Ay, mabagtita ka talagan. Sika mo lang nagaramid iti parikot mo. Hindi pa'y abalbalakadan ka. Manyat inaramid mo. Nagpatangkan ka. Bon, Mari Janet. Imay kami, takayat da ka makasarita, Mari Tesi. No di mo kaya't nga agreklamo kami di barangay hall.
Bayadam ti rumbang abayadam. Ken isublem ti rumbang isublem. Nalabas ka, Mare. Inulbudan na kami. Ay na, Mare. Ikan na kumaiti panahon, tapno maurnos ko ti amin. Dasyan kami kan ka, Mare. Ngam, anya tinaramid mo. Ay na, nagturad ka ki di, ah? Ikanak iti do alawas, Bon. Bayadak ti utang ko ken ka. Tapno maisublik meten kini Mari Janet ti laptop na abinulod ko. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta. Iso ana aramid ko ti kasta. Siguradom laang, Mari Tesi. Dua alawas laang ti itadmikan ka. Kat no di mo maaramid, ammomon na niya ti aramidan mikan ni Bon. Ireklamo na kayo barangay hall. Grabe ka. Bulod mo lang ngamin. Sana day ta isaldam kit din. Kat di mo matkukwa. Gusto ni Bon, Mari Tesi. Illegal ti kasta nga aramid, Mare. Ay nawaw! No kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan ket nga agisalda ka, iti saan mo met akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't day ta alending. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulong, bakit? Ay, masurunak nga rod. Tadimat makaururay dagita at tao. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Kung naktumot ngamin kan ka nga isardeng mo ti umutang itilinding, ngam nagtangkan ti ulong. Kanya nga ita, sikat ag problema. No awan mat laang tinasayat nga ibagam, agtal nakalatan ni friend. Nayunam laang mat ti sakit ti ulok iti kastang aramidam. Nasakit ti ulong tapod no ti bagbagak. Agsardeng kanun, no? Di mo ti mabagbaga na talaga. Ay nawang, laptop mo't tinakaparabaw iti lamisaan niyo, Mari Janet. Ay regalo ti kabsat ko nga agtrabaho ija abroad, Mari Tesi. Sapay kasla kabarbaro, Mare. Wan, brand nyo, Mare. Idi pa'y napalabas atawan nga impaw itda. Ngam, awan matunay ti pangus-usarak. Pagbuyak lagan, o kasta maumak iti TV, Mare. No maisaldak da ito laptop. Sigurado adakkel to ti kasukat na. Ay, nawaw. Thank you, Lord. Adan ti solusyon ti parikot ko. Huy, Mare. Napaulimag kamatan. Ay, iko, Mare. Kastoy ngamin. Kasapulan ni Mary nga anak mo iti bunyag ti laptop. No, okay lang kan ka, Mare. Mabalin ka di abuludin na pailang ti laptop mo. Ay, nawaw. Day tala ang gayam, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day ta abanag. Alaam to inton madamdama, Mare. Naimbagla nga da usaran ti anak ko iti bunyag. Ay, nagyaman ak launay, Mari Janet. Bayam, isublik tumula adagos kan ka. Ne, anya ti birbiro kam, nanang. Itay payapag na kayo apag na. Ay, jak mo't makita ti laptop mo, Janet, anak ka. Indulin mo ka, day. Kaya't ko kumati agbuya, anak ka. Impabulot ko pa ilang ka ni Mari Tesi, nanang. Ha?
Kasapulan ka no ngamin ni Mary ti laptop. Iso nga impabulot ko pa ilaang nanang. Sino Mere? Ti anak ngay ni Maritesi nga anak ko iti bunyag nanang. Nalipatan nyo ka din? Ay, wangag siya. Nalipatak mo ni Mere. Ay, kano nga isublida ti laptop anak ka. Diyak pa'y sigurado no kaano nanang. Ngam anusan tayo nga orayan. Agbuya kayo pa ilaang iti TV nanang. Ay, katwanan anak ka. Tinapatag ka daliw-liwak. Umuna kayo nga rudan iti sala, ta sumarunuak nanang. Agtimplak lang iti kapek. Sa dino tinangalami ti laptop, bakit? Hep. Di mo kutkut yan day tayo, friend. Ay namaw. Di mo ibaga... Saan ko at tinakaw day ta? Unaan kan. Tunggal adda makitam nga yawid ko. Panunuta madagos at tinakaw ko. Apayan anwam day ta laptop. Asinot akin kukwa? Basta adda pang usarak. Di mon saludsudan no asino takin kukwa. Awanan ti bibiyang mo no may papan iti day tabanag, friend. Na, agsalsalud sudak laeng. Agunget kan? Apay, dakas ti agsaludsud ita apanawan? Wunan! Impadulin lang ti kumarek day talaptap. Dagulit kalaunay mo't friend. Alan abon, isaldak pa'y laang kan ka day ti alaptap. Ano ako madayta? Ay na, maasyan ka kadikanyak, bon. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Ay nawaw, nagkulit ka kaya. Mamin, ano nga ibagakan ka nga awan ti pangusarak iti laptop? Uray 10,000 laang ano isubak la. Saan asin sinanday to alaptap? Nagapupay da ito iti abroad. Oh, kita, Ay. kabarbaro pa'y laang ni, oh. Oo nga. Oh, saan ka alugin no kwa? Mabalin a pagbuyaam no kayat mo. Saan abale? Taad damat wifi mo. Sige. Thank you Wen, di ka madanagan. Isublik tumula dagos kan ka. Sure ka Tanusan, ilakok da ito Wen ka di bakla. Danag mun aya. Ikan naklaang iti dua alawas, bon. Kumusta nga iti laptop a binulod mo kanyak, Maritesi? Mayat mo't mara iso ti usaran ni Mary ita. Nasayat nga rod ano kasta, Mare. Kasta unay tiragsak na Mary Janet. Basta aywanam lakit di Mare. Isubli yun to, intunsan na nakasapulan. Wen Mare, siyak to ti umay mangisublikan ka no kwa. Agyaman naklaunay, Maritesi. Ay, umunag ka, tag merienda tapay. Ay, wen man Mare, tane. Talaga mabisbisina. Kumusta tisi? Nabayadam ti utang mo ni Tilinding. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Nangalami ti pinagbayad mo? Ay nawaw, siyempre, nagdiskitarak mo ta. Ay, sigurado masaan nga illegal day ta diskarte. Punay kan, friend. Talaga ka ding awan pa nagtalok mo kanyak, Sardengam nga minin ti umutang itilinding. Sayangam la ti kwarta. No sa anak nga umutang, at dangarod ka nun tayo. Di kagsawi ti kasta. Uray saan ka nga umutang, mangantay latamay. Kabalak mo't abyagan ti pamilya kay. Diyak lang amin maawatan no apay nga umutang kapaylaan. Siyempre, kasapulak mo tagpapintas. Narigatan, friend. Amangan no isukat nak iti sabali, no saan ko nga iwanan ti bagik. Oh, kita ang ti kodil ko, napudawan, saan ka de? Diyak amukan ka. At 20 kwarta daw dawata, manak ko. At damat ang tintad ni nanang tatang. Ay nawaw. Itamang pa nga inikan nakatiinam? Sa nga ribo tintad na tatang. Sa nga ribo? Oo, tatang. Ay, talaga sa balin tagparparik na kanya ka. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ay, nas ka na pala iwan ta ni nanang mo. Ang mga nodaman ng kalukwan nga aramidin na. Pangalan ako may tikwarta nga itid na ka. Kano di na pa'y kaya ti makitang dan.
kasla na unag ti pampanunutam, Janet, anak ka. Ay, wan nga rod nanang. Mas daawak laeng. Ay, niya ti pakasdaawa, manakaw. Makabulan ng tinapalabas sipod binulod ni Marite si tilaptap ko. Makabulan na mutan, nasaan nga imimay dito'y balay. Ang mga nubi sila ang anak ka. Nga ta? Wun siguro Aday humati ayanda, tapno mapan mo kumaida pa kumustaan. Madanaganak nga rod nanang. Di na mutan isubli tilaptap a binulod na. Ay, ano sam ti agura yan ako. Ang mga nuus-usaran pa'y laang ni Mere. Ay, awan matkit di Ang mga noad pa'y pangususaran ni Mary. Iso asaan pa'y nga insubli ni Marite si kanya. Wun no saan, urayam ni Mere. Sigurado lumabas dito'y paraangan no agawin. Sa ludsudom tukon kwa na tilaptap mau, anak ka. Kumusta nga, manang Tesi? Makabulanan. Di mo matlasakaan ng tilaptap. Makauray ka ka di bakla. Saan pa'y na-aproban ti loan ko iti lending? Ay, wow! Nukusta? Pagurahin na pa'y gayam? Anya nga roden nga iti maramida, no talaga nga awan kwarta. Oh, kita am ti bulsak awan apulos tinagyan na. Ti wallet ko. Barya mo lang ti kasana. Sana mabalin. Titulagan katulagan. Agbayad kakit din. Ay na, kita ang bon tapno mapnak ka. Ay na, saan ka makawawat? Saan pa'y na-aproban tilon ko kula lang arudan? Ay, di ta ka man langan. Nagrigat ka kat akasarsarita. Kasta gayam, Saan gayam ang aproban? Naimbaglaangan ta na tiyambaan ka alimbabas, Mary. Ha? Ada ka di bagam, ninang? Salud-sudak laang, no us-usarampay laang tilaptap ko, Mary Basang. Laptop? Ay, nawaw. Siyak tinagbulodan ni nanang mo itilaptap nga us-usarang basang. Ha? Awan mo ti usar ka laptop, ninang. Kan maysa, saan kami pa'y matngag kasapulan iti laptop? Anya? Pudno ti bagbagak, ninang. No kasta nga rod. Sa dino tinangipanan ni Marite si itilaptap ko binulod na. Ay, jak amo ngam salud-sulit to kanina nga paman na makaawidak. Basta ti masiguradok, awan ti laptop mo kanyak, ninang. Agar aramid kayo matitiparikot, nanang. Ay nawaw, anya timbaga ni ninang mo a Janet kan ka, Mary. Saan ka maawatan? Sinaludsod nak, no us-usarak pa'y laang ti laptop a binulod mo kano. Anya nga'y tinsungbat mo? Imbagak tipod no, nanang. Awan matilaptap na kanyak. Anya, imbagam ko mga us-usarumpay laang Tapagulbudin nakpay, nanang. Ay, di mo matam mo ti agdiskarte si ka, Mary. Napudno nga dating pabulod ni Ninang Janet a laptop kada kayo. Sa din no tinangyapanan niyo, nanang. Ibaga kung tipudnokon ka, Dagiti kwarta a ginasgastos mo, ket salda ti laptop ni ninang mo. Anya? Anya kay lakit din, nanang. Siyak pa yung timabain ka ni Ninang iti kasta nga raramida niyo. Sigurado ang makaungat ni tatang lumaamuan na tinaramid yo. Ay na, talaga pumudot ti ulok iti daychay Marite si nanang. Kanyat napasama kaya, Janet, anak ko. Nakasaritak ni Mary itay, kati kinunana, saan na kanu nga us-usaran ti laptop ko? Ay nawaw, no saan nga isaw? Sino nga raw? Pangusaran ko maniti, sino bilang? Ay, day tati santay nga mo nanang. Awagam kit diti kumarim, anak ko. Amangan no sa dinumutan tinangipanan na. Day tangarod ti parikot nanang, saan na asungsungbatan ti awag ko? Sapay adayo ti ayanda. Masapul nga tricycle ka. Mapanak inton bigat iti ayanda nanang. Agsaga na day tesi.
Sana siya tiluklok ko na. Ay, nawaw. Abay. Laptop ko matoy in-post ni Bon iti Facebook. Ay, kita mananakaw. Dayta ni nanang for sale ka no. Anya, ilakla ko ni Bunti laptop mau, anak kau. Hello, Bon. Jak mawatan ti chat mo kanyak, manang Janet. Laptop ko ti in-post mo iti Facebook. Bon, ading ko. Laptop mo? Kat na insalta ni manang Tesi kanyak. No kasta, insalda nagayam kan kati binulod na laptop ko. Teko naga kanya katus-usaran ka no ni Mary. Ay, talaga may dalya tao Nasyanakan ko na Gabot ako na nakasapulan na ti kwarta. Ay, inulbudan na magayam. Ay na, uray siyak, Bon. Talagang kayam amang lukloko day jay amari tesi. Ay, mapantantoy tayan dahin ton bigat manang. Ay, naskan nga agsungbat dalya tao Wan, nasaysaya at no anusan tatimapan iti ayanda. Tadi na ba't sungbatan dagiti awag. Dagasan nakto dito'y balaywan. Pasensya ko yun, Mari Janet. Bon, diyak mo kasta tinaramid ti asawak. Okay lang manang friend. Awan mo't basol mo. Nakita ngagpaiso ti inyawid na laptop. Ngam ti kuna na kanya. Impadulin lang ti kumari na. Ay na, talaga nga ulbod ni Mari Tesi. Wala ron. Nagturag na umutang. Kat awan mo't pangalana iti pagbayad na. Agraman laptop abinulod na. Naisaldanan. Kastamod lang ti kunak. Umanay mo't ti suswildo kapag biyagan mi. Ngam sana kontento. Ta umutang pailaang. Ay, siyak pa yan ti mabain. Saan na bale? Datayo lang, mati makaam mo may papaniti da ito'y abanag, pare. Naimbag ta nagawid kan. Di nakmanen sermonan, tanabamban nugak, friend. Saan ka sermonan? Tadadamari Janet kan bon iti kusina. Anya, Kaya't da ka kano kasarita. ay nawaw. Imbagam kumaas sa anak nga agawin. Ay di ka agararamid. Ingka kat agpulusan ta sang umida. Kano nakita da kan? Ay na. Ay, mabagtita ka talagan. Sika mo lang nagaramid iti parikot mo. Hindi pa'y abalbalakadan ka. Manyat inaramid mo. Nagpatangkan ka. Bon, Mari Janet. Imay kami, takayat da ka makasarita, Mari Tesi. No di mo kaya't nga agreklamo kami di barangay hall. Bayadam tirumbang abayadam. Ken isublim tirumbang nga isublim. Nalabas ka, Mari. Inulbudan na kami. Ay na, Mari. Ikan na kumaiti panawin, tapno maurnos ko ti amin. Dasyan kami kan ka, Mari. Ngam, anya tinaramid mo. Ay na, nagturad ka ki di Ikanak iti do alawas, Bon. Bayadak ti utang ko ken ka. Tapno maisublik meten kini Mari Janet ti laptop na abinulod ko. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta. Iso na aramid ko ti kasta. Siguradom laang, Mari Tesi. Dua alawas laang ti itadmikan ka. Kat no di mo maaramid, ammomon na niya ti aramidan mi kan ni Bon. Ireklamo na kayo barangay hall. Grabe ka. Nubulod mo lang amin. Sana dahi ta isaldam kit din. Kat di mo matkukwa. Gusto ni Bon, Mari Tesi. Illegal ti kasta nga aramid, Mari. Ay nawaw! No kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan kat nga agisalda ka, iti saan mo met akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.